Arito batene bara bathomera skuru ya Kirumi Primary bachokete skuru ni ukienda gutethia uria bakumba arito baba bakiari bugite wodi ya Ganga itekugita bwaga kimathomo na kwina ubatu bwa kuonokia skuru che wodi unampuge ndagukiria kithomo gia cukuru ya Kirumi nthaka na ari bakuru ba cukuru ino ibebumiritie na kugurira cukuru ino itekenda kugiria arito ba cukuru ino gutura bakiangaga. Turali na function ya ko hand over chairs kana ite ya tokwenda go equip Kirumi Social Hall. So that is a project ila onetwe ni stakeholder bara tugweta Alumni Association kana KIPSA, Kirumi Primary School Alumni Association. Munene Mugambi uranwe mukariri gitiwa kiama kia arito bakuru ba cukuru ino ariuga riri ni kinya ria mbere ria gukiria na nkinya kuthongamia ithomo kiri wandi-ini ya Ganga. This project ni mwe ya many interventions tukwenda kuroda cukuru ino ya Kirumi and generally Ganga ward kile la kanithi nikenda tomba kwa uplift standard ya kithomo twikirietaga ira tugweta a conducive environment. Mugambi augite barenda kurutha ikaro na mara mathiurukirite mamega kirima cukuru kenda gutigira arito bari na guntu gukwega na nkinya guntu kwina thiri gwa kuthomera ya arutwa kuthoma na arimu kuthomithia. Tukedwa status ya infrastructure ni wanting igatuika ni neglected, then ontutu kwenda go achieve botiombeka kogu tukiambagiria na this project ya gutuika neto go equip the multipurpose hall neto go reduce movement ya arutwa interruptions ya rutondo Kirumi Primary School ni center. Kinya mama mukiritwo ena nkena inene no rugamiri bwa cukuru ini ya Kirumi bakiuga gatari twa baingi baomba kwithirwa bagicokera kirima cukuru mago. Marito betagwa Christine Murugi Ndeke and the head teacher Kirumi Primary na bwambere ni kwenda kuga thank you no ntobwa support ire onde twarikie kwithwa tukigwata one from the KIPSA team kana the alumni mara monete ni wega matutethererie na nikenda cukuru ino mathomere ituike ya gukura nitukwenda kuma appreciate matongeretwe ni the patron FC Munene Mugambi tukauga ni wega nontu ni engi mathomaga na makarega gucokia. Thank you. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara, bitagwa Martin Mugambi.